Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal i u moj novi video. Danas vam snimam uporednu recenziju između dva Perla Pure aparata za čišćenje lica, a radi se o standardnoj perli koju koristim nešto više od godinu dana i o njihovom novom proizvodu, o mini perli. Također u ovom videu želim sa vama da podelim i neke svoje prve utiske o još jednom njihovom novom proizvodu, a radi se o anti-age serumu za lice. Pa ako vas zanima da čujete nešto više o svim ovim proizvodima, vi onda ostanite sa mnom do kraja ovog videa. Prvo ću krenem od noviteta, tačnije od ovog anti-age seruma za lice. U pitanju je također proizvod koji je napravljen od 100% prirodnih sastojaka i on u sebi sadrži arganovo ulje, ulje žutog noćurka, ulje kajsija, lešnika, badema, susama, vitamin E i eterično ulje lavande, geranima i bosiljka. Pošto se radi o anti-age serumu, ovaj serum bi zapravo trebao da nam dobro nahrani i hidrira kožu lica. Samim tim, pošto u sebi sadrži vitamin E, trebao bi da nam pomogne da uspori starenje kože i da odloži nastanak nekih prvih borica. Moram da vam priznam, iako sam neko ko ima masnu kožu lica, da mi je zaista prijao ovaj serum. Ovo naglašavam samo iz tog razloga što znam da većina ljudi koji imaju problem kao ja, tačnije da imaju mešovitu masnu kožu lica, da izbjegavaju ove malo, da kažem, teže proizvode ili te proizvode koji su na bazi ulja. Ono što je super kod ovog seruma jeste što kada ga nanesete na lice, nemate onaj osjećaj težine na licu i što ga koža zaista brzo upije i ne ostavlja onako one masne tragove na licu. Ono kako ga ja koristim jeste da uveče nakon skidanja šminke i čišćenja lica, dok mi je lice još uvijek onako malo vlažno, nanesem otprilike kap 2 ovog seruma, istrljam između dlanova i lagano svuda lepo utapkam i onda uzmem Perla Pure aparat i sa tim dodatno umasiram ovaj serum u lice. Imam osjećaj da je najbolja kombinacija kada ga umasiram sa Perla Pure aparatom i da mi tada koža lica najbolje upije, ujedno uradim i masažu lica i samim tim što podstaknem cirkulaciju, mislim da će i sam serum otići u dublje slojeve kože i samim tim imati mnogo bolji i jači efekat. Nakon nanošenja seruma ja preko njega ne nanosim nikakvu kremu za hidriranje jer mi je zaista dovoljan samo on da mi hidrira kožu tokom cijele noći, ali verujem ako ste neko ko ima malo suvlji tip kože da bi vama u tom slučaju bila neophodna i krema dodatna za hidrataciju kože. Preporučeno je da se on koristi 1 do 2 puta dnevno, ali ja kao što sam već rekla koristim ga samo jednom i to uveče jer mi tako nekako najviše odgovara i najviše prija moje koži. Ali opet napominjem, ako ste vi neko ko ima normalan tip kože ili ako vam je koža malo suvlja, da će verovatno vama odgovarati i ujutru i uveče da ga koristite. Svakako mislim da je za nas sa mešovitom i masnom kožom lica je najbolje da se koristi jednom i to po meni uveče. Što se tiče nekih prvih rezultata koja sam ja primetila nakon korišćenja ovog seruma, jeste da zaista imam osjećaj da mi je koža lica onako dubinski nahranjena i hidrirana i kada se pogledamo u ogledalo, zaista mi koža izgleda dosta zdravije i dosta svežije. Također, pošto sam ja počela ovaj serum da koristim odmah nakon ciklusa i u tom trenutku mi je koža lica bila još uvijek dosta upaljena, primetila sam da mi je pomogao i da je dosta smirio te upalne procese koje sam imala na koži i da su sve te neke podkožne bubuljičice koje sam imala u tom trenutku mnogo brže prošle nego što je to inače slučaj. Sve u svemu ja sam zaista zadovoljna ovim serumom i naravno time kako mi koža lica izgleda. I ono što je super stvar kod ovog seruma što ćete odmah nakon nekoliko puta korišćenja već moći da vidite neke prve rezultate. I također odlično to je što je napravljen od 100% prirodnih sastojaka i što je namenjen svim tipovima kože, tako da verujem da će vam svima odgovarati. Ako ste u potrazi za nečim što će vam dobro hraniti i hidrirati kožu lica i ujedno vam dati taj zdravi blistavi izgled kože, onda je definitivno ovo moja preporuka. A sad što se tiče aparata za čišćenje lica, ja sam svoj prvi, tačnije ovu standardnu perlu, poručila pre nešto više od godinu dana i od tada zaista svakodnevno koristim i moram priznati da vidim zaista veliku razliku u kvalitetu kože od kada koristim ovaj aparat za čišćenje lica. Pa sam iz tog razloga želela da isprobam i mini perlu i čisto da uporedim ova dva aparata da vidim da li neki možda bolje čiste lice ili bolje masira lice i da li zaista postoji ta neka velika razlika kada su ova dva aparata u pitanju. Što se tiče nekih bitnijih informacija koji bi trebali da znate o samim aparatima, jeste da su i jedan i drugi aparat napravljeni od silikona i da su u pitanju vodootporni aparati, tako da ih možete nakon korišćenja najnormalnije oprati, isprati pod vodom i pripremiti za sljedeću upotrebu. Također i jedan i drugi aparat imaju ugrađene punjive baterije i možete ih puniti putem USB kabla, ali moram da napomenem da ih nećete tako često puniti jer sam ja ovaj svoj za godinu i po dana napunila svega 2 puta, tako da im baterija odlično drži i po nekoliko mjeseci, što je također odlična stvar. Kada su neke razlike između ova dva aparata u pitanju, pored toga što je očigledno velika razlika u samoj veličini i u obliku aparata, postoji još neke stvari u kojima se razlikuju. Zapravo ova standardna perla ima 15 brzina i 7000 vibrirajućih pulsacija u minuti,
dok ova mini perla ima 6 brzina i 6000 vibrirajućih pulsacija u minuti. Također postoji još jedna veća razlika između ova dva aparata, a to je da je mini perla programirana tako da se automatski zaustavlja nakon 30 sekundi korišćenja i time vas opominje da pređete na drugi deo lica i da tako izbjegnete prekomerno tretiranje jedne te iste regije, a automatski će se sam aparat ugasiti nakon 90 sekundi korišćenja. Sada ako vi želite malo duže da radite masažu lica ili da malo duže čistite lice, možete opet najnormalnije kada se aparat ugasi ponovo da ga pokrenete i da nastavite, ali svakako se savjetuje da se otprilike svaka regija tretira po 15 sekundi. Nažalost, taj program kod ove standardne perle ne postoji, ali će se ona također automatski ugasiti nakon 15 minuta korišćenja. Ono što je odlična stvar jeste što i kod jednog i kod drugog aparata možete da podesite i brzinu i jačinu i da prilagodite vama i vašim potrebama, u smislu da li želite nešto malo jaču masažu ili ipak nešto malo nežniju masažu. Pored svih ovih razlika koje sam navela, primetila sam još jednu razliku između ova dva aparata, a zapravo se radi o ovim silikonskim iglicama, jer je kod standardne perle urađeno tako da su ove iglice za čišćenje nešto malo tanje u odnosu kod mini perle, gdje su ove iglice nešto malo deblje i na sam dodir nešto malo tvrđe u odnosu na standardnu perlu. Što se tiče ovih aparata, imaju urađene dve strane i ova prednja strana gdje se zapravo i pali sam aparat i gdje podešavate jačinu koju želite, služi za čišćenje lica, dok ova druga strana gdje se nalazi njihov logo služi za masažu lica. Što se tiče čišćenja lica, ja i sa jednim i sa drugim aparatom koristim skoro sve umivalice koje imam. Jedino ih ne koristim onda kada radim peeling lica ili ako koristim neku umivalicu koja u sebi ima ona sitna zrnca ili čestice koje bi mogle da oštete ove iglice na samom aparatu, u tom slučaju preskačem korišćenje aparata. Ja ga koristim 1 do 2 puta dnevno, s tim što ga ujutru najčešće koristim samo za masažu lica, jer se probudim dosta otečena i onda mi masaža pomogne da mi taj otok spadne i da ne budem toliko naduvana. A uveče najviše volim da ga koristim za čišćenje lica, jer u toku dana nosim šminku na licu i u toku dana se razna prljavština zalepi na moju kožu i jedino kada ovim aparatom očistim lice zaista imam osjećaj da mi je detaljno očistio pore od prljavštine i da mi je skinuo sve te izumilne ćelije koje imam na koži. Također volim da ih koristim i sa raznim serumima za lice i sa raznim sheet maskama. Naprimjer, ako nanesem uveče sheet masku na lice i dok čekam tih 10-15 minuta da maska odstoji, volim da uzmem ovaj aparat i da uradim masažu lica i samim tim da mnogo bolje umasiram taj serum u kožu. Sad, što se tiče masaže i čišćenja lica, ako tek počinjete da koristite proizvod ovog tipa, vi ćete svakako na uputstvu za upotrebu dobiti i ovako slikama objašnjeno kako možete da čistite lice ili kako možete da radite anti-age masažu lica. Ja, pošto ga sad koristim više od godinu dana, ja sam već našla neku svoju rutinu i neki svoj način kako mi najviše prija masaža lica i kako mi najviše prija čišćenja lica. A što se tiče pakovanja u kom dolaze ovi aparati, standardna perla dolazi u ovoj kutiji i uz nju dobijete garanciju na 2 godine, dobijete uputstvo za upotrebu i također dobijete USB kabel za punjenje. A mini perla dolazi ovako zapakovana i uz nju također dobijete uputstvo za upotrebu i USB kabel za punjenje. I još jedna bitna stvar koju bi trebali da znate jeste da su ovi aparati namenjeni za sve tipove kože. Ako mene pitate koji mi je aparat od ova dva bolji, zaista ne mogu da vam kažem jer su mi podjednako dobri i jedan i drugi aparat i podjednako mi dobro rade posao i standardna i mini perla. Možda mi se standardna perla malo više dopada zbog samog oblika jer se pri vrhu sužava pa mi je malo lakše da priđem ovim nezgodnim delovima oko nosa da to bolje očistim, ali mi se opet s druge strane kod mini perle dopadaju ove malo deblje iglice i nešto mi malo više u posljednje vreme prija da čistim i radim masažu lica sa mini perlom. Sad, ako vam je ograničen budžet ili ako se neko ko često putuje pa vam je bitna i praktičnost, onda je za vas definitivno mini perla, jer je ona nešto pristupačnija u odnosu na standardnu perlu i također je dosta manja pa je samim tim i praktičnija za pakovanje ako često negdje putujete ili ako vam je to bitno. A ako vam ništa od ovog nije bitno, onda svakako je za vas standardna perla. I još jedna bitna stvar jeste da i jedna i druga perla također dolaze još i u roze boji, tako da možete izabrati i veličinu i boju koja vama više odgovara. Eto, ovo bi otprilike bila neke razlike između standardne i mini perle. Ja se iskreno nadam da sam bar malo pomogla da odlučite i odaberete aparat koji će vama najviše odgovarati. Svakako koji god od ova dva aparata da odaberete, sigurno se nećete pokajati. Eto, to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ja se iskreno nadam da vam se dopao i da mi možda pomogao. Ako postoji još nešto što vas zanima vezano za sve ove proizvode, a da ja to nisam rekla u ovom videu, slobodno mi dole pišite u komentarima i pitajte me sve što vas zanima. Lajkujte ovaj video ako vam se dopao, subscribe se na moj kanal, a ja vas ljubim puno i vidimo se brzo u novom videu. Ćao!